Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. Manta kasi nga so comment ha kaman sim. Namar ba it's my first time ba ngayo ban makeup ya ka music video kum tu ya I ba mo try ka music video. It's my first time. Thank you so much to Ba David ba la I ka wonderful opportunity nga. Stay tuned but ni hakani ka video dan dekat lembat ni. Oh my god, my hair. I have to prepare my vanity roux. Nantangan Bang Joshua, nak ada Bang Jat, tangan salek no. Nang sapen EP ngan let's not kum ka behind the scene shoot kum turu kenang ba sapen imo. Penya. Kani ka bag ngan prepare. So bye. Sebentar ngan ada pam apa tangan dia sama not so tangan tangan lenyok itu tadi so guys mentang empat poin hira akan jaga dia tambah mentang ada nong ruai baik dia mentang yang dan hajing jong iba dang kit jauh sok tapi terus sok Ini ikong yang buat Halo guys, kani kada ke vlog nam tai Henry ibadang le makeup. Nomor ba im kira shoot video tengah lapan shoot manga man pani pi ke jaka kumbale me ima. Tepek mentang ran batu ding. Oh kendau sudah le lawan. Tenang am, best ini dai gue udah pernah nyobain shoot music video atas ni dari Pak Sam. Halo guys. Udah tebet haga. Kau ke flute. Ini dari Pak Joni yang sensor. Halo. Oh sure. Oh halo. Halo. Alaikum sajan. Mentang in survey jakah nyatok hane hazurong kadon enggak cakap kan tenang dia. To your page Henry channel. See you. Sa Shipang lagi way pat ki jat. Bye guys. See you in a shot. Kita continue stay ini di pet tiar makeup jogi kong Henry kiba ani ngate. Tinggi brush. Penci reong kong Henry ta. Santai dan penuh. Lama bro kong Naisha. Sukses ncar. Mi background hantane. Tenang. Keren saja. Hari video dah lawan saya dah. Terus nuding. Terus te pun naste, na cumi me suruh kamu main. Tidak apa. Bas. Macam ni. What is sleep? What's the marek sleep? Marek put sumbang dan emalang.
Baik sir. Bipang hai kom put bisli kom bat kom ye dah. Bat kom bat. Kerja bang, nah. Terus saya kata, Nanti. pun batai guna cepat bisli. Hei, car mani, guna bat gitu bisli. Oh, susu itu. Kini kita ki oak tree, kijing kijing ba, pengakaman tangding ya, man cina renga, circle, deh. Cina renga, tu kita kijing siak, kita coba kelat tapi lah kotak. Ini dah. Ini na gosong kijing siak semua. Baik, kecing tenat pemenang bandatai. Cici siliang kidang sedang menilung hani biar ngut ki. Biar lagi nong hirap jangan das ni. Nong taman berkumbang ya kene ke musik video. Tidur ki. Cicerong cing tenat. Ini benar bersang bentuk dia berdisli. Menang em. Sliding. Bye guys, see you behind the scene. Long berselunak ini. Si no le ayuda a la fábrica el camión le da. Sektiv. Lihat kemana dong. Hari, begitu ni Willy. Jangan. Silicong ni dong ni Willy. Tengah bila pun belum saya. Turkan dengan gua. Turkan gua. Sedang bersih. Tanpa tu kan nyuruh lah tersangka. Mau saya. Wah, ini terus. Ini mencari terus tidak iya. Jangan lang itu lah mengunung. Ako ay ba ugulas mo kang nama. Tidur sih sama. Jam ni penden cukup. Okay guys, matang ada belak na i balik tu i baksam de matang beli ni deh. So mentang i one shoot video hang ni hading tiang hang ni hading it seems like behind the scenes, so here we go. Sinshar. Ini jika kita tenatam tingin shoot juga music video ke bakateng ini Marian kepala penek style make up penek beauty kong Henry Ramhan. So hey guys, saya pet ya kan vlog shot vlog ke bah lapor sinari Pak David.
cerong cing tenan. Oh, nak kelat teman-teman peni pi white angle shot jeung ni kau berapa saya jaga bangilet. Indri insa upload gini video mentah di kepor. Sebenarnya per M nih mentah. Per M, deh. Ini kepor per M. Dapat jadi yang harus kita sedang memilung cing tenan. Oke guys, baik kalau gimana? Kane kita kerjakan cengwe yang paling mei sanjungi dengan senang cenderung nang tangklau maka dikepor rapper yang agak lebih tenat maskunya ini tidak nomor bah sih kamar yang gak tenat ha ini asing kipak kisim kidok kimerat mereka. Nah tadi dia ngapran. Behind the scene. Ini lah blur lut em tuh dah itu dah. Kering. Hai. Belum hai nih. And now ngidan background dor hang nih. Hai bakal. Hai. Alah terdebak. This is the first that I'm very deadly smoking. Marway nga berkali sini dalam waktu yang sangat cepat. Aduh, tuan ini kau ni ding. Teki nong roy arngut pat background dor pat basen syar ki haban ya bat yu ubak utai. Kamu cantik sekarang dah. Reflektor. Dia mentah gitu ki ba shooting kidang ya shoot hang tu dia ngabat ikong nila amut ban ya le ot sokya kum tu kena mengini bamja after nang ni ngini le sa syakawe location nang kong after nang ni ngini le sa syakawe pat ke location dia location ke ba mentah si ke artli mentah ni tu kila ya jantan dia ngini bamja nak syua dia after bamja nang ni penting ngini le. Halo guys, Jay Henry dan Bun Kam kam chat kam tiu. Bat i lok jonga. Ibu dang Bun Kam rangut. Bun Kam momja. Dia nomor bang ngam yok sengau bang tap telepon apa
lah. Saya ngahapan lai si cim caduk cha ti siapa kali nanti. Saya bertanya lagi Bamja. Saya nanya Bamja. Nelang bak kraum dor. Basan char kan riam. Johnny. Ibarit ibadang di tip he ujok rayo bro. Ini mga kerja kalau jendot. Kita ikut tulung kira ngelak kaya belum. Kita ngibro bon pot yang senero. Oke, tu ya pek kaya kena kejengnya Bamja jeng ini bro. Ini car bro. Gampang. Terus gampang nggak? Kong Henry lah Bamja ketemu tipin nomor ba. Bam dak pliang. Dina nar ba irit kas pliang ro ka bahe. Bahe pliang ibreu. Ini sam ro ide gini ki aktor jengi. Ubas sencar chana tu kenar dia pi. Aloy, ditai aloy, pai aloy babes ba. Ni di lok jenga inong prepare ke jeng bamrok dari sebelum bima. You are the best. Mencoba ada kongres, entah ada tibre. Mencoba ada kongres, entah ada. Udah sepura mentah. Hei, kiawa. Kau Henry lah tak jerhit namar bayi larti pelat. Mami cak mood. Oh ni. Hei, ambil ni darung jam tu ambil. Ada om. Lagi kelip tapi lagi. Dia berlok tu ngilai ada Bamja dia mentang ikhlamlet syurah syati kawai gan exhibition namar balak men dia syati ngut banlet taman let sunset kum tu banlet syudah ke sunset kum tu baong iba tang balak men kasir undang sisu dia ngilai pen kun ah nehi oh shit pun main ha dia mentang ke shooting kadang in process tengah badikong ngilai syong pok kali namar ngathan dia ngambil cerita orang atas bermat ha, dan ngalah shot kali, apa video, balap permi output, dan yang salah reaction video hi, ya ketua video ke bangi ak mangi, dan tu saya ha, dan seperti. Beri sedap pun, berikan sedap pun, berikan sedap pun. Senang ya, berikan sedap pun. Orang apa? Apa lagi? Kasih kita. Julia tu, nafse आँखों की, मन का पूरे तुमसे ही, तू मिले जहाँ मेरा जहाँ रौनकें सारी तुमसे ही पिया मन्नते पूरी तुमसे ही तू मिला जहाँ मेरा जहाँ से वहाँ रौनकें सारी तुमसे ही पिया ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया पिया ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया Dia mentakan pengikut naik ke video nama bagi kila adab lah mir dia
pemtahi. Itu tata guys, bye bye. Dan do remember to share, like and subscribe. Dan ntar kami akan music video ngan ada reaction video hi. Dan kalau dah kita bye bye. See you guys. Bye. Please subscribe. What's the name? YouTube Pak. Henry Wong Hang. Hi guys, saya kena kapor. Apa. Shooting kita minta don mapelau jat amar pangajar wan supply. Kam don ye re. Nah, gesula melek nang kabelat dari kami ye. Konselak. Kena kapor gila larap apa sih shooting. Ini ada kertas ngeng otak ngeng. Coba lah. So, bye guys, subscribe sa YouTube channel Jogi Henry Wong Hang. Bila ini lahar lah dari video gaduh dengar si jonga. Ya, wish me mah. Sipang Henry lah main sipang lah, sipang lang ternya. Ani ada dah langsung kayu bisa. Bye. Itu sudah guys, bye bye. Saya take care. Sa pen iga jing it jong piang ibro. Bye bye.